Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai ve kule July ni somni sang hi somni pali ania thu thang thang ka ngai thadona abutan nan van toina thleng chung chang hi ngai thateang share chip chan mari ve nga tanga thudon danin ram eng moya kum somni le pakhat tc biakluna lei share chip fa pa chan mari veng chu nizan ni som le pakwa thasari sang hi somni palia anin sual na ahiam tuar lovin athi rameng moe hi khodang mi share chip chan mari venga in lua nen anin sual na hmuna hian hiam tuarin damdo in thlen pui ani chuan alo thito a athi hun hi zandar som pakhat ni nan ta langa voin chun dar som pani khan voyani ain sual pui pa hi share chip police ten an langa la anin sual lai mutu te po thuzo fia to an ni Myanmar atanga dan lo ku wara ro tol thin chui chiang turin Guwahati High Court chuan Central Bureau of Investigation kuta lan RMT ta a social activist piwan ram chuangi chuan kum sang ni som ni pani khan Guwahati High Court aizol bencha public interest litigation PIL thelutin Myanmar atanga Mizoram kaltanga dan lo ku wara ro phurlu hi Mizoram sarkar in ti to patum lawa ti to pa hekin central le state GST thunei tu ten iwei bil diklo siamin heng kuvara tol tu ten hena tang hian chia anlak sak ti athena state sarkar penin ti top tu ma alak lawa wangin dan lawa kuvara tol hi CBI in chui se tin ko thi angen ani hei ba ka hian dan lawa kuvara tol hian tual chunga kuwaching tu te tan har satna siama an kuwa thar hal na thlengin ator pha ti athlen bok ko thian PIL thelu kai hnoya state sarkar hnoya department le sarkar lai pui hnoya department te in soifia na le chan na an siam azir chian na Myanmar bul champhai district atangin awaya belkhoma kuwara chengwai zatam tak manhu phurna tan iwai bil siam ani thin lain champhai district le khozol district in tual chung kuwa hal turin thar chu an la nei lo hrim ti kota document affidavit thelua alang loi sia iwai bil issue dana kuwara nei tu address kim changzi alan ani ngai lova iwai bil chu mimal minga pelovin register form nena pek tur ani na po bo chiat ani ti asoyani PIL thelu tu hian police nena po he thil hi chuifia sak turin alo ngen to na a ramdanga tanga kuwa hilak lu ani awangin state police thunai na chin bak ani awangin antan chui ahara GST lem chi alak dan diklo le hemi kai noi document diklo ti lam chu Central Board of Indirect Taxes and Custom lam chan tur nia alan thu Mizoram sarkar hian ko thi thilani ramdanga tanga kuwara tol hi chui chian ngai ngai nia alan lain state police in chui thadu lo emo an thunai na bak nia an soite ngai to in le ramdanga tanga ron intran ania wangte Mizoram sarkar in CBI nena consent alo pek to te clear telin CBI in kuwara tol dan hi chui mai se tin Guwahati High Court hian thu ati tluani CBI ko lu lo chung changa hian soi atam le thina ZPM in antile tak ngam lo chuti khati te in chir thena te po om thina hei an ngama anti don ta chu ni in alanga thil hi ataka thlen ma le engemaw thil la oma soivung wak kan ching hi thil poi tak ni in alanga ro felanu chuan kuwarau chungchang heti hian aron ta lang ve boka ngai thateang atop khok thenga kuwarau to ru ka do chan chu Mizoram kutna thok tu kuwaching tu tele ramrikal thela chia tax pelova heti khopa dan lova sum don na lian kalpui ti to pani heng mi tele zoram mi pui thil diklo du lo tu te hnena lom thu ka soye pakhatna kau kil le atim te hnena athon liawa min dim saka kuwa smaklin PIL hearing voiceom hile pangazet Mizong mi pui ayo ding lalfak zuala advocate ma faka hnena lom thu ka soi bang thailo kuwa smaklin kai noi le khapoimo keziriat le gram zariat zetarit document ka collect a study lai le petition azia chung zong khan voi khatma katana hreom turin na tong ngai lo document
chu tiang kha tiang chu ron zong mule ram la ati te hian keima zok hian ka pe to lo ka bang ka ti khuma tum khat phei chu pen drive fa vom pa in ma fak file le lo mayang ka ha lu tuk ka pa ta po ani bik lo environment bei pui thak tul nen ti in ka an khum zok zoma a ma fak chuan dam dapin i thlen thui to em hi nangin iti lo chuan tu man anti don si lova Mizoram ku waching tu te hringin ti ram ro min tia atong kam khan min tharuya ka ti ram ani hai ko ta ka dil prayer a hlo tling ti ka ria rualin ka ri ruwa ma faka min fuina aron lang ma sabera lom wangin ka mit tuya tla ani ma faka naute marsi tlaw advocate le mampui advocate ta na po achuang aliamin lom thu ka soya an ha zia ka thachianga High Court petition kan thelu respondent somthum pakwa te chan tura siam vek angaya mi an phut ngai lo nula te lom zonga kangai leisak katum point an du lo kuwa PIL file turan boy pui chung zong khan sikitlang hek po an hlo lawa ning mele mo mel him lo emo an pungai lo ma fak inaw te nena zoram ta na inthil ti ro pui zia hi thang thar chuan lo laum zel turten an la khilang pani na Maria City Zuali IAS nena abultum tu berania champhai DC ani trantira tangin kuwas maklin do tura min atum ursun lutuk a phone aron kalchuan Maria City kuwato ru bank chongai thang katinge nge ya ka chung te an lo ni thin kein kuwato ru kong lain thingle mau ati chereu amuna cheng nungcha ati chimit ba ka veina chang ka hriat lo lain Maria chuan smuggling hian human education economic social le culture thenga hong thalo anei theidan min hril na sa Maria i bank cho chu ka bank le lama atlang lova GHC Aizol Bank thlengin athang kho ka ni hi pathum nalal fam ki advocate FK ile Raymond Lalbiak Sama advocate te nera anni pani hi classic khovo tak ma si le kumthar inkara champhai police FIR thelu tura minjin pui wang te anni kan FIR kha anlongai thu tak lo mai po FK page 1 sap tonga le lingai zong alet veka document min en pui le veka thala ka miang hian ukilin a study nuwa a ol samnan thu pui hlom zelin min kil ran thlia le khapoi mo khon khom ang em chuan hau tak lo ma se India ramin chia pe ka ngai poi mo em ema chia chumi pui en kol le na turan ya wangin entirnan Bollywood film star lar Salman Khanan kong sira mirethei mu chungkwa achi lumveka India police ten eng he huwa an ngai lawa zel po atang lawa Salman Khan vekhian chia apelo tian ria income tax department han phut sakna sat zia kha zel tan ai chuan achia oruk zong pek vek ani mai ani kha mi pa ngai khuale tui tha chuan centralin chia pek lo angai thu tak zia kan tha thawanga chu wangin Mizoram kal tanga tan lova bungroto ruk le tax pek lo chungchang ato ka fang ka hria tangaya central service mi pension to le service light nena ka sir thina chunga chuan FK hian min kalpui veka kan chuan nuwa min hril fia le thin FK kan ramtana thil kati tam takhi nangma wanga ti thei chau kani pathianin malsom chero se palina TBC lalven chunga hena kalai chin pa te hi MLA te aloni to a kuwas maklin ka do ve khan to ya hi chuan kum ni alo do to a ma se a soina tong rang si aziak la in sap tong atamin a technical si thil chik mi ni lo mi puinol pui chuan masatakin kuwas maklin ado ti po kan lo hriat lo chuti ni ba sela ka hriat thiam lo lai ka zot cham chia ukil chambar thlengin min pui tuan chuak pat ma vena hian avon fung an chel nuwa po kuwas maklin hi ala do zel ti ka hria pangana PB laram moya nena Aizol Post joint editor par moya hi zanria ka ha chek tlang dung kuwaching tam na khwa zong min to chua pui tu ania kalamin dam pui ngokong nala motor athunun theilowa kandak liam zuaw kha ton hriat la om takani pamoya khal ani lawa kuwas maklin ka innoya tho champhai konga kan accident tange a smuggling dawa
kator na sak jia hi atifia tu pakhat mai ani paruk na poisa le information min petu te chunga ukilina thonin min din sakma sela respondent somthum pakwa te lekha xerox naman po atama ahau tak berchu document collect le smuggler te chat thlatna amun thli thlai ani mi thanem ngai ten information min pe a mi thanem ngai ten tangka min pe boka an ming talan an du lo na in an puina wanga tun din mun hi thleng thei kani tho ho na ani tak meu meu a khai khom na pathian ming trom puya an ming bula dikna felna ro rel na dik justice hi pu high court ro rel tu ro pui le za tak tak tele an chung da ya kan van pathian hne na ro pui na le choi moi na zong song ro se ti in pi van ram chuangi ruat felanu chuan ko wasmaklin alo boi pui to dan aron ziaka ani hi mizoram tan chuan nung hlu thami aya hlu avani chiang te lu le a impact na ro puin akal zel na tura po du sakna kan hlana huaisen taka zoram ta ke pen zel turin kan ngen bokani bong kon le dur tlang leitan inkar kong pui kama malak na kalmek ti top na thupek chu Gauhati High Court Aizol Ben Swan sang hi som ni pali July ni som pariat khana ti chuak ta High Court order hian bong kon le dur tlang leitan inkar kong pui huam chunga in sakna kalmek in sakna tura leilai mek le kong pui kama petrol pump sakna tura kut thak te a huam veka chuti rualin helai vela leimin tur ven na atana na tho retaining wall siam le adang a huam lo thung hemi chungchanga hian Aizol Municipal Commissioner Deputy Commissioner le SP Aizol ta chu thilom dan thli thai zuya sarkar ni chunga court na report peturina tibok High Court order alan dan chuan he case su omoto notice sakal puyani rualin Intek Mizoram chapter convener na tangin bong kon le dur tlang leitan inkar kong puidunga har satna khendan hi court chuan ziakin na donga Intek hi petitioner da in respondent Chief Secretary of Land Revenue and Settlement UDNPA Home DC Aizol SP Aizol Aizol Municipal Commissioner te da anni suomoto mga he case kalpui ang ai chan chu bong kon le dur tlang leitan inkar kong puya har satna sang athen nuwa po state sarkar le AMC in ma anlak mai lo awang te mi pui totna athen mek awang le mi malham thatna aya mi pui ham thatna chu abuk ari zo ka wanga court chu inrol tamai ani thu order a hian talan ani hemi chung chang hi court chuan kumin August ti khat hian angai to le don ani Donald Trump pa chanchin kalzel ngai thak sun som tiang Republican National Convention a thusoi na aneya US President Donald Trump chuan kar kalta a campaign rally nei na ama tha tumna chungchang soi chuakin be ato lai po khan pathian in minom puya him takin ka mati Republican Presidential Candidate Nomination Official a pomna anei nuwa Trump chuan Pennsylvania rally a ama be na chungchang soin zan ina hian injinga lo tur kania he arena a in ma kadin thaina chanchu pathian zangai na wang liu ani ti na soya athil ton chumi tam takten chunglam enrol na tia an soi thua soi Trump chuan ama ka hlum tum tuin a me pu ma sikena immigration data screena in ta lang en tura tlema malama a on thua soya chat en turin dinglama tlemin ka the ani ta tlemin ka thena sa zuala ka van nei ani tin a soi kalu kha thlek lawila chuan min kap tu silai mu khan atum tak afu chat dona zanin hian injinga kom ho lawang te na soibok silai mu chuan Trump chu inchi slam te chawa fu lovin a beng dinglam chunglamero atai khera Trump hian ka nia ain riat vele podium be chanin athun hiam halani Trump chuan ring tak ka ria a ka beng dinglam chu engemoin afu ti ka halani ati silai mu ani nge yang tin ka in sil tia soibokin ka kut dinglama ka beng dinglam ka khoya kan en chu thisen hlirin na lo khatani tia soin chuta chia chuan be tok ani thu aman thiam hal niin na soibok thisen na chuak na sa ma se engtine motak khan himin ka in thretlata a chan chu pathian in min ompui ani tin Trump chu ara soizui bok
Trump chuan kan society a in rem lo na le in then than na om me khi ti dam mangai a rang taka kan ti dam mangai bok American kan ni angin tum pakhat le density in trom kan ne a hu hovin kan tho chuak ani lo chuan kan ke darang ti in Trump chuan a soi America za ve chau ni lo America pumtan president ni turin ka pen chuaka a chan chu America za ve chawa chak chu ne na ani lo ti na soi bok campaign nei na hian ultimate fighting championship president dana huai chuan Trump chu fakin real American badass satia kid rock chuan fight ti chorus omna hla asapoka wrestling icon Hulk Hogan point Trump chu American hero ti na soi bokani Hogan chuan stage aum line ain chai laya ati thin dan angin akor hak lai pot therin an waya Trump Vance make America great again ti injiak na kor a hak chu lailanin na omani entertainer kani angin politics a in nam noi ka thungai lova ma se ka ngoi reng thei ta lowani tin Hogan chuan a soi Republican convention chu Trump chung kwa in mu khom na anga topin stage Trump family te pung khomin anin lana kumin presidential election campaign na Trump papa Eric le Don Jr te chuan din mun poimo tak lu ve ve in Don Jr phei chu Trump vice presidential thana thuk taka in nam noi anga soyani Eric nupui lara Trump po lang sar tak nin Republican National Committee co-chair nin election campaign mi poimo berzinga atelani convention nei na Trump family zinga mi riat la lo kumsom pasari leka upa Trump tunu kai Trump chuan in lan na anei boka mi pui riata apu chu afakani convention top zana hian Trump nupui Melania Trump po in lanin podiama alon chungin thu soina nei lova US candidate nupui ten convention top zana thuan soi ngai lawani Trump fanu Ivanka le apasal Jared Kushner te po in lanin anni hi Trumpan White House alwa laya advisor a mantani in ma se anwa Ivanka chuan politics a chol sanani Donald Trump king puitur Joe Biden du lo tuan pungtual tuala Representative Adam Schiff chu Democrat heavyweight zinga po US President Joe Biden chu in sasenga Donald Trump machon tura candidate dang mun kian tura ti tu ni na nei samber ani Schiff congressional power broker poimo ni in Biden chu fakin ma se Los Angeles Times tena an komna kumsom riat le pakata upa Biden a chuan kan Democracy Foundation ta na hlom Trump chu a hne thei karing lo ati mak mai California Senator hi kum in November tha a Senate seat changai turangai nin party chunga po thil ti thei ber pol nin White House ta na legislature thilami poimo ani bok kumsang ni song pakua Democrat ten majority an chan lai khan House Intelligence Chairman ania Trump first impeachment trial prosecutor mahruai tu ber ani bok Los Angeles Times te nena Schiff chuan party chunga po mi malang point Biden upat to na le Chrisel na chuan November in thana chakna an chan tir lo na an nei thu a soi thin ti na soya a big takin thakal ta a Biden le Trump tena debate masaber an neya Biden a chet noi lutuk nuwa lo thon na anasa zual ti na soibok candidate atanga in nuk dok mai turan nor na kara Biden a chuan chiang takin ain nu do lo tur thule ama chau chu Trump ne theyani thuwa soi ve tlat thunga polla ka po anin ne tok le a swing state poimo a ta chuan Trumpan ma a ruai to thungani Schiff chuan Biden chu kan ram history a president poimo ber pakhatani tin a fak thunga ma se Trump a president le ni chuan kan Democracy Foundation nge hi der thonga a omang tia soin Biden chuan a legacy hum himnan ain nu do angai ti na soyani Donald Trump an vice president atana athan JD Vance chuan Democrat tena an nol le theihil working class American tetana thei top chua a bei tur thuwa soya American maktaduai tel ta hnena TV kaltlanga ain merkiat tirna Ohio Senator chuan US midway sa tlom taka a silent dan soin career politician President Joe Biden te chu a soi sela Milwaukee Wisconsin a
Republican National Convention nei na athu soya Vance chuan Trump chu American te beisei thaber ti ina soi Trump le running mate te hian November tha in thana Democratic White House ticket ding tur Biden le Vice President Kamala Harris te an kingdon ani ex kaltlangin Biden a chuan Vance athu soi zo nuwa abortion le Ukraine chungchanga a beile zui ngal boka kumsom thumpa kwa leka upa Vance thamtlin ani chuan US history a Vice President naupang berani donani thu soina neya Vance chuan Ohio a khote takte atanga naupang nun hreom tak aneya tanga US Marine Yale Law School le US Senate ani dante soyani Vance best-selling memoir Hillbilly Elegy Appalachian ko country a chung kore thei tak chanchin ziak tu ania American ruling class te chuan trade agreement le foreign war te mangin an khua le community ang te chu anti chia ani tina soi Iraq atanga Afghanistan financial crisis atanga Great Recession open border atanga lo sang thailo heram fuai tu te hi an lo chamnon onani ati Donald Trump hi America ro puina tung ding le tura be seina om chun ani to kan lo le ani chuan kan mule to ngai lo mai thei ti na soi boka working class boy thu nei na hola tanga lataka piang chu he do sana hian ading theiania ti na soi bok Vance Indian immigrant fanu usavan sloyar ni bok nupuya nei tu chuan US chuan mitharte alo lom thin ma se foreign labor absolute ngai lo atia mithar kan lo lom hian kan tram angin kan hnena anom kan rem ti thung ti na soi Vance na main Trump pathop ngai lova nat takalo soi sel to in idea tia soin America Hitler ni thei ti hialin alo soi sel to a ma se anwa Trump lama atang ta hlau thung Trump patanga president endorsement muin kumsang hi som hi pan hi khan sinai ta thantlin ania Democrat ta chuan tun ma Vansan thu soi alo nei to te chu ama beinan mangin Ukraine thil thleng kangai ven vaklo ati le rampum huapa nauti tlak khap athop thuwa soi te chu an thedar ve thungani nauti tlak khap chungchanga chuan official Republican platform milin ain herrama chumi yang chuan nauti tlak khap chu sinai te thunei na ani ti ani athu soi na ero Ukraine chungchanga soi lova foreign policy chungchang po asoi tam lo bok Vance chuan US allies te chuan world peace aum theina na phurit an phurve turani tia soin Trump presidency waya chuan America chuan boina pumpel adu dona ma se norlui ani chuan anek na khopang tina soi Trump tha tuma be ani chungchang po soin nun rong tin an soya tia soin engtikong point thunei na achan lo nan dan tur antia ma se engtin nge Trump na chan let rampum in lungrua lang ati tin asoi bok kani